Jedan od zaista problema koje su roditelji naveli jeste da oni strahuju hoće li dijete imati motivaciju. Ja mislim da su i ti testovi imaju ulogu između ostalog i da ponude dodatnu motivaciju. Imamo tamo u Kineri testove koje smo stavili roditeljima, međutim mi te testove nismo dizajnirali da bismo po tim testovima individualizirali program za djecu. Ne, program je već individualiziran, zapravo prilagođen trenutnoj situaciji i djeci tog uzrasta, a testovi služe da roditelji zajedno sa djecom samo mogu da prate razvoj djeteta i da vide koliko taj trening pozitivno utiče na njihovo dijete i na kojim aspektima i u kojim dijelovima možda treba dati malo veći akcenat u odnosu na drugi, jer ćemo kroz testove vidjeti da negdje dijete napreduje brže, a negdje sporije, pa ćemo na taj način znati kako da se posvetimo možda nekom dijelu tijela u jednom trenutku malo intenzivnije, nekom drugom koje već dobro napreduje. Jedan od zaista problema koje su roditelji naveli jeste da oni strahuju hoće li dijete imati motivaciju. Ja mislim da su i ti testovi imaju ulogu između ostalog i da ponude dodatnu motivaciju. Tako je. Da dijete vidi, ok, ja sad mogao sam lupam da visim 10 sekundi, a nakon što sam trenirao 2 mjeseca, ja sad mogu da visim 20 sekundi. Dakle, postao sam jači. Za 100%. Onda će odatle početi polako da dobija malo veće samopouzdanje. Kad bude dobio malo veće samopouzdanje, drugačije će se ponašati na terenu, a će moći da ponudi i neke druge performanse. Dakle, jako je važno da i taj motivacijski aspekt bude naglašen s druge strane i da roditelji imaju uvid u to kad dijete radi i vježba, da ono ima i neke rezultate. Da.